Mateyu isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 lo 17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona, nendlebe zenu ngoba zisizwa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofeti lamadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo kepha abakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo kepha abakuzwanga. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Ngendlela eqhakathekileyo namhlanje kuseni siyakunxusa ukubana usikhokhelele uma siza kufunda izwi lakho. Ilizwe liza kuphuma emlonyeni wakho, kalifeze lokhu olithume khona, lingaphenduki kuwe lize, egameni elihle lomfelo uJesu. Amen. So likhona bantwana ngitsho phela. Libuyile thethe? Libuyile? Yebo? Good. So ngizama ukubona ukuthi lilalele. Lingilalele? Lingilalele? Kakhulu? Right. So kulabo doli abachiyeneyo, ake lingiqambele odoli abakhona. Kulabo doli abachiyeneyo. Ngibuzo lula, odoli banengi abachiyeneyo, yebo. Barbie doll. Hey. Yebo. Teddy bear. Right? Omunye, yebo. Kuthayini? Khona lokho kuqambayo. Right? Yebo. Okay. Ngiyafunda. Yebo, omunye idoli kuthiwa yini? Kuthiwa Mickey Mouse. So banengi odoli. So kuba bonke abadoli abaqambileyo kulomunye lingamqambanga ngikwazi ukuthi kuthiwa kuyini lami. Enxeni lingangitshela. So uBetty wayele doli wakhe. Wayelabadoli abanengi uTeddy bear, lithe umunye ngubani? Lithe Barbie doll. Emunye litheni wayelabadoli abanengi kodwa kulomunye ayemthanda wayebunjwe waba njengemvu. So yena wayembiza lamb. Wayembiza bani? Lamb. Wayemthanda kakhulu. Nxa eselala wayemthatha udoli wakhe lwana, abe lokho emphulula aze alale ajumeke nya. Kahle ngaba lobuthongo. Aze ajumeke nya. Nxa siyadlala labangani bakhe wayemthatha udoli wakhe, athatha amathoyi akhe abe sehamba emphethe udoli wakhe lwana oyilembu. Siyambona. Liyambona? So wasesithi selala ke ngolunye usuku, wathi uyalala wabona ulembu wakhe kakho. What happens when you lose your best toy? Kwenzakalani? Yebo. You become sad. So laye waba sad. Abanye benzani ngaphandle kokuba sad? Kuyini okunye okwenzakala? Yebo. You become angry. You start crying. And what else? So Betty started crying. Waqala ukukhala uBetty. She cried. Umama wakhe wabuya wathi hayi, asemdinga udoli, bamdinga bamswela endlini. Wayehambe wayadlala ngale khatshana. Izulu laseliqalisa ukuna. Udoli lwana wayenziwe ngewulu lani. Wakhala ngamandla, udoli wami sezaba manzi. Liyakwazi ukuthi wenzani? Umama wafonela labana ayidlala khona wathi ubuye la isibili udoli. Kodwa akakho lapha endlini. Esikukhumbulayo ukuthi uthe esuka wabutha zonke izinto zakhe, lo doli wakhe ubemthwele. Sokuthi udoli wayengaphi? Libona ngani wayengaphi udoli? Endlini lapha kakho, lapha kade edlala khona kakho. Wayengaphi udoli? Yebo. Lapha edlala khona wayengekho. Yebo.
wayesendleleni. Sokunguwe wawuzayenzani? Izulu selisina manje. Wawuzakwenzani? What were you going to do? Wawuzakwenzani? No. Wawuzakwenzani? Akulalutho wawuzalwenza. Wawuzakwenzani? Yebo. Wawuzavuka the next day uhambe emthatha. Manje izulu liyana phela nxa lisina ngapha amanzi ayageleza ahambe lodoli. The next day kuyabe kungasela lutho wawuzakwenzani? Ufuna ukukhuluma? All right. Yes, yebo. Azaphuma izulu lisini. So wenza exactly that uBetty. Waphuma izulu linjani? Aqalisa bahamba bangena indlela leyana baqansa leyana intamo bayihlangane baze wathi uthathu wambona nangiyana uDoli wami. Weqa! Wathaba kakhulu. Wamthatha ulembu wakhe wamfaka lapha. Wathi, oh, I've been missing you. Wamphulula uDoli wakhe. Wamthatha uDoli wakhe wahamba laye waya eceleni kwe-fireplace babasa umlilo omkhulu ukuthi uDoli akhudumale awome. Liyakwazi? Angikhulumi ngoBetty, ngikhuluma ngoJesu. Jesu wasuka lezulwini. Manje thina sasesilahlekile. Jesu wasenzela olunye ulutho. Wathi noma izulu lisina ngizaphuma ngihambe ngiyemhlabeni. Ngiyelithatha iwundlu lami. Wasifaka nanti ibala elikhulu. Leli bala alikaze lilizwe leli. Wasifaka ekhozeni lomsa wakhe. Lazi ibala leli. Alikaze lilizwe. Kuwomfi yegrace yakhe. Leli liyalazi leli. Yikho lapho asifaka khona. Yikho kule verse leyana ethena, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So, kuthi ukuthi isihloko sethu sanamhlanje siyayama khona lapho sithi sona chosen. Sithini? Chosen. Sizafunda ivesi yethu ku-last book yeBhayibheli. Abanye sebethukile ukuthi kule family life ku-Revelation. Family life emangalisayo kakhulu. You are chosen. Revelation chapter 14 from verse 1. And I looked, Sikona? And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as it were a voice of many waters, and as the voice of great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps. Inkosi busise ukufunda kwelizwi layo. So uJohn uthathwa asiwe ekucineni kwembali yomhlaba, at the end of Earth's history. So namhla ngani kuyachiselela, so ungabona umfundisi sibamncinyane uyabusulala. Ungabona umfundisi ngani ubamncane phambi kwakho uyabusulala. So uncediseke ucela oseceleni kwakho akuncedise, sembona umfundisi sibamncinyane. Uthathwa asiwe le ekucineni kwembali yomhlaba. Abesebona a chosen generation. Mina ngingedwa. Ubona yini? A chosen generation.
kulento ezintathu eziqhakathekileyo ngale ichosen generation. Zimuli ezivelela eAngola, imuli ezivela eNamibia, imuli ezivela eYugoslavia, and of course zimuli ezivelela eFamona. Mina ngingedwa. Kulento eqhakathekileyo uNkulunkulu ayivezayo. Uthi yena ngathi ngikhangela kuyini akubonayo. He saw the lamb standing on Mount Zion. Wabona yini? Iwundlu lini ngaphi? Entabeni yaseZiyoni. Kodwa esakhangele khona lapho kulebala alisebenzisayo with him. Libona leli bala. Okwakumi entabeni yaseZiyoni kuyini? Come on, khulumani lami. Kuyini okwakumi entabeni yaseZiyoni? Liwundlu. Kodwa kumi lewundlu kuyini? Okwakumi lewundlu kuyini? Kumbe ngibuza umbuzo, who is with who? Who is with who? Yebo? Okay, yebo? God is with us. Yes? Phakathi kwewundlu labahlengilweyo, who is with who? Iwundlu is with the chosen. The chosen are not with the lamb, but the lamb is with the chosen. Kulomahluko omkhulu khona lapho. Labo abakhethiweyo balani? Balewundlu. So imuli ephilayo is not with the lamb, but the lamb is with this family. Mina ngingedwa. This lamb, this family, okay, mana senze esike sakwenza izolo sithethe uD, namhla sithatheni uC. Ingcengi ngabuya ngelinye ilanga sizathatha uB, kodwa asithatheni uC. So laba abalewundlu, they are connected with the lamb. Testimonies to ministers, uthi yena, it is okay. The more tender and the more we are close to Christ, the more tender our affectionate and the more tender and affectionate will be our conduct toward each other. Mana ngikhambe kuhle kuhle ngilapha sengigijima. Nxa si connected lo Kristu, sizaba ngabantu abatender and affectionate. Ngizaphinda engeke ngakukhuluma ukuthi it is impractical, it is impossible, akwenzakali, aziviri kongo kakukwenzi ukubana abantu abaxhumene lo nkulunkulu who are connected with Christ babe rough, uncouth, unkind, uncaring, babe ngabantu abakwenzakali khona lokho ukuthi umuntu oso connected with Christ abe ngumuntu onjalo. Mina ngingedwa namhlanje nxa ngiconnected lezulu ikhaya lizaba ngelihle, ubudlelwano phakathi komuntu lomfowabo buzabe ngobuhle, ubudlelwano phakathi komuntu lomntwana kuzabe ngobuhle, ubudlelwano phakathi komuntu lomkakhe buzaba ngobuhle ngenxa yokubana I am connected with Christ. So nxa ekhangela uJohane sokusummarizwa zonke izinto zempilo, unanzelela ukuthi vele impilo yabo yayinjani. These people were with the lamb. The lamb was with them. Iwundlu lali labo laba bantu. Kuthi ukuthi ngezinye indlela babexhumane lewundlu. Yabona, dear young lady, you should be so covered in Christ that a young man who comes to propose love to you should speak to Christ engakakhulumi lawe. Mina namhlanje ngiyedwa ethethi mina khulume lo Kristu engavuma wena usuvumile. Kumele ukuthi ubuqile kangaka kuKristu jaha ukuthi untombazana nxa ekubona ethi nangu Jesu. Kulomunye umfundisi wayethutha kulandela omunye umfundisi, abantu bamtshela ukuthi endlini leyo kade uhlala kiyo bekuhlala uJesu. Ngoba umfundisi lo wayekhona wayephila njengoJesu, wayesenza njengoJesu, wayeso connected with Christ baze babona impilo kaKristu Jesu. Baba
kumele ube so connected with Christ ukuthi nxa ukhuluma ilizwi lakho lilethe ukusila lapha ekhaya. Mama, you should be so connected with Christ ukuthi wenelise ukutshela abantu njengalokho esikufundileyo ukuthi wenelise ukutshela abantu abakho ukuthi lokhu Jesu azalitshela khona likwenzeni. uLot was so disconnected to Christ. Waye so disconnected ukuthi wathi ebatshela ukuthi iSodoma lizabhujiswa. Bathi into leyi oyikhulumayo lendlela oyiyo yona kazihambelani. Asiphumi thina abantu abakhe bachabalala eSodoma. Baphela abantu eSodoma. Omunye uLot wasala yedwa. Umkakhe waba isiduli seSawudo. Amantombazana akhe alalalayi. Wasala yedwa. Wayengekho so connected with Christ. Ukuxhumana lezulu kuzasincedisa ukubana sihambe lemuli yonke sihlalweni sobukhosi. Namhlanje ngingedwa echechi. So ke okuqhakathekileyo esikubonayo lapha kuSambulo ngo14 wathi ekhangela wabona abantu abaconnected loKristu, abantu abaxhumene lezulu ngendlela emangalisayo. Asambeni lendinyana siye phambili. Lisesekhona enkonzweni. Sokuqala sithe thina usiwo uqala ngubani? Connected. I-connection yiyo eqhakathekileyo. Liyakwazi ukuthi kulezi insuku akwenzakali vele ukuthi uthole umsebenzi nxa ungekho connected. Akwenzakali ukuthi uthole indawo yesikolo esiqhakathekileyo e-school nxa ungela connection. Akwenzakali ukuthi uthole ofuna ukukuthola ungela connection. Ngifuna ukulazisa ukuthi akwenzakali ukuthi imuli yakho yezulwini ingela connection lezulu. Udinga ukuthi ube lomunye umuntu okwaziyo le ezulwini ukuthi ube ngowezulwini. And into enhle yikuthi wasenzela kwabalula wathi yena anyone can plug into the grace that I supply. Wonke umuntu ulelungelo wathi yena ngilinika i-blank check for God so loved the world that whosoever iloba ngubani uyenelisa ukuthi abe lengxenye if a man is in Christ. Ngakade ehlupha emulini yakhe. If a man is in Christ, ngakade sehluleka ukuziphatha. If a man is in Christ, imuli yakhe iyaguquka. Umntwana uma ekuKristu ngakade lihlongandlebe uyaqala ukuhlonipha umama ekade ukuKristu uma kade engumhlukuluzi wemuli yakhe uyaguquka. Be so connected with Christ ukuba kakwehlukaniseki ukuba beze bethi bona ngabe kunika i-nickname bathi bona unguJesu Kristu kenje ibizo lele lithi Christian lali yi-nickname. Babe so connected with Christ baze bathi abantu laba ngokungoKristu. Namhlanje ngingedwa enkonzweni lisesekhona yini na? Sikhona yini na? Akwenzakala ukuthi umuntu oconnected loKristu umkakhe angazi ukuthi uhola malini. Akwenzakali khona lokho. Umuntu oconnected loKristu akwenzakali ukuthi aphonga ukuthi besihambile kuyi-workshop kwakhona bekudaki kuyi-workshop yakhona basiphanga mali yena iphiwe imali. Kakwenzakali ukuthi umuntu oconnected loKristu Jesu abe lenye imali ehamba isiya kwezinye indawo ezingaziwayo. So uJohane nxa ekhangela ubona abantu abakhethiweyo imuli ezikhethakeleyo zilo Jesu entabeni yaseZiyoni. Sokuqala sithe thina connected. Namhlanje angilabantu eChurch libuyile. Okwesibili sambeni siyebala isahluko esifananayo isahluko sika14 iverse ngelika4. iBhayibheli lithi lona the B part verse ngelika4 iB part yeqa uA wangikhona uA wangikhona kulapho okucina khona i-full stop. Ngizaqalisa lapho uqalisa khona enye sentence. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. Yibo laba balandela ini iwundli lapho elinjani. Sekuphiwa i-description yezimuli lezi. Imuli lezi azikho only connected. The Lamb is not with these families kuphela. Sisamba sonke yini na? But they are following the Lamb whithersoever he goes. Ngezinye indlela these families
Their family affairs are coordinated by the Lamb. Mina ngingedwa. Izinto zemuli yabo, i-coordination yonke, i-control room, i-command center yemuli le isesihlalweni sobukhosi. Akulalutho ongalwenza kibo ngoba they are so sheltered and protected by Jesus Christ himself. Nguye o-coordinator ama-affairs ekhaya leli. Kulomunye umfanekiso engake ngawubala kuthiwa undoda iparable le. Undoda lo wayehlala ehlutshwa nguSathane. Wayehlala ehlensenze njani? Ehlutshwa nguSathane. uSathane engabuya amshaye kakhulu. Kodwa uJesu wayehlala endlini yona leyo. Umfanekiso lo. Wayehlala endlini yena leyo. Wayephiwe nje okunye indlu nje kusekhoneni laphayana. Wasebuza kathi ngichaya nguSathane wena ukhona. uJesu wathi hayi nginika indlu yonke. Nginika indlu yonke. Wamnika yonke indlu. Give me the freedom of the house. uSathane wathi uyaqoqoda. Wavula. uJesu wasithi oh sorry this is a wrong number. Ngize endlini engayisiyo. Ngize lapho kungayisikho khona. Ima izimuli zethu zicoordinatewa lizulu. Nxa esebuya ezonyenyeza idivorce. Nxa esebuya ezonyenyeza iseparation uSathane uzabona uthi no I think I've come to a wrong place. This is not the place. Nxa ezonyenyeza infidelity lapha ekhaya into zicoordinatewa lizulu. Ubaba uza kuthi hey I have respect for my wife. Ngaze ubuye lapha lezinto zakho ezikhangayo. Mina kangikhangwa nguwe. Mina I have respect for my wife. Ngizamhlonipha. Kumbe I have respect for my husband. Imali yakho chabalala layo. Umngane engabe engelayo enengi. Kodwa ngikwaziyo ukuthi ama affairs ami they are coordinated from above. Ngingaphambanisa i-coordination le sengiphambanise konke. Lina liyakhumbula? Liyamkhumbula uBhalamu wathunywa nguBhalaki. Andathi sifunda ngayo amaviki lawo edlule. Wathunywa ngubani? nguBhalaki ukuthi ayeqalekisa yonke imuli yakwaIsrayeli. Emlonyeni wakhe kwaphuma ini? Izibusiso. Emlonyeni wakhe kwaphuma izibusiso. Wamtshela uBhalaki ukuthi lapho into eyenzakalayo la i-coordination, i-command center iphezulu le. So mina angenzi okwami, ngenza lo ongithumileyo. Kodwa kule plan engifuna ukukunika yona ukuthi i-coordination le ingabi khona. Hambe ehlanyela nje amaMidiyani phakathi komuzi. Hambe ehlanyela amaMidiyani phakathi komuzi. I-connection abalayo ibisiqhumeka. Mina namhla ngilabantu eChurch. Nxa i-connection liyana ingaqhumeka emuli liyana sekuphelile. I-coordination ayisekho evelela ezulwini. Mina ngiyedwa namhla eChurch. Libuyile enkonzweni sihlobo zami. Likhona enkonzweni. Imuli lezi zihlanzisisiwe ngegazi leundlu. Okwenza ukuthi babe well coordinated. Ukuthi bamukele udaba lwengilosi ezintathu. Belikwazi ukuthi udaba lwengilosi ezintathu luphathelane lezimuli. Udaba lwengilosi yokuqala lubizo lokuba mesabe uNkulunkulu. Umkhonze yena owadala izulu lomhlaba. Akwenzakala ukuthi umuntu oyesaba uNkulunkulu aphathe kubi imuli yakhe. Udaba lwengilosi yesibili luthi lana liwile iBabylon. All four systems of worship have collapsed. None of them is existing. Udaba lwengilosi yesibili luthi lona umtshado wami yiwo omileyo. Eminye yonke isidilikile because there are false systems of worship. Udaba lwengilosi yesithathu uma ekhona okhonza isilo amukele uphawu. Akwenzakala ukuthi umuntu owamukele uphawu lukaThixo. Hey mina ngingedwa. Akwenzakala ukuthi umuntu owamukele uphawu lukaThixo ikhaya lakhe libe ligehena. Kakuvumi ukuthi ikhaya lakhe libe ligehena. Yikho aze athi yena here is the patience of the saints, they that keep his description yezimuli zikaThixo, they that keep the commandments of God. Yabona uNkulunkulu kabulali uNkulunkulu ngoba uyimpilo. It's his character. Kaqambi amanga.
ngoba yena imithetho yonke lana ichasisa ukuba nguye kwakhe, kakuvumi ukuthi enze into engayisiyo. So imuli ezi-well coordinated from heaven ziphila imithetho kaNkulunkulu. Aluba besile plani enhle kade singanika uhulumende ukuthi hayi ungatshona udubeka ngamapholisa, nika imithetho elithuma abantu baphile ngayo, kuyaba lokuthula emhlabeni. Imuli lezi azikho connected kuphela, azikho coordinated kuphela, kodwa lezi imuli zi-committed. Verse 4, iBhayibheli lithi lona, these are they which were not defiled with women, for they are virgins. They are committed to faithfulness. Lina liyakwazi ukuthi namhlanje i-infidelity isikhwele kangakanani. Alidingi ukuthi ngilitshele. Alidingi ukuthi ngilitshele ukuthi namhlanje abantu bayakhohlwa kangaka izifungo abazenzayo umtshado wokuqala. Akudingi ukuthi ngilazise ukuthi umhlaba usufikile ekugcineni, kodwa uNkulunkulu umhlaba ufika ekugcineni sekungani akusekho umuntu oza kuhlengwa. Kuzatholakala eFamona, hallelujah. Kuzatholakala eFamona labo abamileyo, committed to the vows that they made. Committed to the vow that they made, Lord Christ Jesus. Kuzatholakala abantwana who are still committed, but bona, I will keep the pathfinder law. I will walk softly in the sanctuary. I will not defile my body. Ngoba umzimba wami ngilayo i-AY Legion of Honor ethi yona umzimba wami kawubanjwa muntu. I'm committed to keeping myself clean. I'm not going to defile myself. Soze ngizingcolise, ngizahlala. Ngesikhathi konke kungasekho, kuzaba khona abantwana bakaNkulunkulu abazahlala beqondile. iBhayibheli lithi lona sekunjalo uNkulunkulu wathi uma kunjalo ifamily le ayisamelanga ihlale la. Ngoba liyabona Enoki kwathi kasenelisi ukuhlala la, indlela seyiyona sekumele ahlale le. Into lengane nizayikholisa ngedwa. When the character of God is reproduced in our families, izulu liyapheka. It will cut short the work in righteousness. Bhayibheli lithi lona esekhangele kunjalo, verse 14, and I looked and behold a white cloud, and upon the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, and said, thrust in thy sickle. Imuli says it right. For the time to reap has come. Amabele say right. Imuli says it right zonke. Phosa isikela. Okwenza uJesu engabuyi ukuthi imuli azikabi right. Okwenza ukuthi angahlali. Yabona alibaba dingi lesikhathi athi ngizalitshela ukuthi umqhele ayugqokile ayiso umqhele wobukhosi kodwa umqhele wokunqoba. Kuthiwa yiStephanos, a crown of victory. Mina into leyo iyehlezi phezu kweyezi, ugqoka umqhele wokunqoba. Indaba egqoka umqhele wokunqoba, ugqoka umqhele wokunqoba ngoba labo azabathatha kabagqokanga umqhele wobukhosi, bagqoke umqhele wokunqoba. They are also having crowns of victory upon their heads. Ngoba sebephilile impilo yabo, they've been committed, they've been connected, well coordinated from the throne above. Imuli zabo nxa bezikhangela yizo leziyana ezihlatshelwa ngu-194 kuhle endaweni zonke, ngothando ekhaya, balobudlelwano obuhle kangaka, bayathandana kangaka okokubana izulu lithi lona abasafanelanga lapha ngizabathatha ngibase ekhaya elethembekayo lapho kungekho khona inkathazo. I just can't wait for that time lapho Kristu azaqhaqha khona isibhakabhaka azothatha imuli zeFamona ahambe lazo ekhaya ezulwini, ekhaya elethembekayo lapho kungekho khona inkathazo. Usezahlala phezu kwalo iyezi, aphose isikela,
aphose isikela. Nxa ephosa isikela, isikela lithatha okuvuthiweyo kalithathi okungavuthwanga. Isikela lithatha okuvuthiweyo, alithathi okungavuthwanga. Kuvuthwa njani? Ngokuba connected with Christ, coordinated in heaven and committed to the vow yokuba mina ngahlengwa ngegazi, sengingowakhe phakathi. Umthandazo wakho uJehova akusize wenze lezi izinto zontathu zibe ngezakho personally, zibe ngezakho lemuli yakho. Umthandazo wakho, umthandazo wakho, umthandazo wakho, phakama sibe lo mthandazo.